Party New Music Friday, as I mentioned. Aquí ang nosting canción más nuevo, pero no solamente un canción, de Blackpink. Kuda tres ang canción Go! Después de algún impressive solo debuts pa Lisa ko Alter Ego, Jenny ko Ruby, Rose ko Rosie, Iya EP de Jisoo Amortage. E for some aki, miho conocí como global sensation Blackpink. Nante beko nandi tres mini EP Deadline. E proyecto aki de un total de 5 canciones, I mean, definitely not that much, pero siguro ta incluí siguro energetic return single Jump, conjuntamente ko Go, e ito yung gumiti mo na awe, tambe Me and My, Champion and F-Boy. Según statement di YG Entertainment, tour 5 tracks aki da crea over the extended periods of time, mientras ko deadline como un whole to showcase Blackpink siguro at its most radiant. Pero no solamente say, actualmente nando ba celebrar proyecto aki ding di South Korea's most iconic heritage spaces ng a partner ko in National Museum of Korea, kwalta e museo mas bisitado e país pa e proyecto special aki conjuntamente ko ng return ko e mini EP Deadline. Sa kita sale awe completamente y for the ayera teko 8 de Mart museum su exterior como también outdoor plaza ting luz ng rose especialmente pa Blackpink y pa ding ti un dedicated deadline listening zone ko akeda instala along a museum su path to history na unda ko nanto kombina projection mapping conjuntamente ko museum su monumental marble architecture. Kaya men siguro sang kita bin después ko grupo acaba de finalizar ng stadium scale touring run y siguro tambe un stretch di high visibility solo activity di kada di equator members ng Aki. Manera mo siya ng jump tambe ta incluí, so that's totally fun. Ikan siya Aki alogra debut di puesto number 1 di Billboard Global 200 ayan pasa. Y siguro manera mo siya na komite ikan siya no